My sme spočatne hrali prvú hru Mister Krabat a za to sme využívali klanky a trebné rekvizity a kulisy Berta Ritschera. A štož je falovalo, to sme sebi sami natvorili a tak, že sme mieli túto hru, po mojim začinu přesvedčivo vážne rád. My sme tedy 6. júnia 61 mieli premiéru ve Krošnicach na Kraučikec Žurli a hižo ve júliu, po mojim začinu 20. júlia 61 sme hižo túto hru v Limskej Riči hrali v Botach. Ja som sa najprv spýtal na Kužepac, aby s obkadženom s barinetami zeznač, to som ja v tom celým času tiež činil, za človek jeden začuť, že dostane, jak tu ta marioneta reaguje na mne a kde sú tie Čežiščové dybky. Mimo toho som ja potom tiež ta Lenka Kischer, tam der Husse Pasfa, je tu młody Krabat przyszedł z Ryczał, a on je na flejcie rał. A tyś to som ja tym już zdokoniał, haczonisz, ja som popom kytro dość narokomił w tej rie, ale na mnie to wielkie weselo czyniło, a to by się samo zrozumieli, że so człowiek dospał, da tuto dziwa poda, a wszystko to, co jest potrzebne, obkieži.